Je? Je drvom bilo malo. Ja sam vidio još više. Šta su ti original? Te su još nije bile pod samom medicini. Ono pečenika bugme. Stavi tu zode, pa mi to dopuni. Tamo ti doma sekaj i Malo puno. Ja, čekaj Mario, kaj sam ti rekao? Stani se im nazaj, kaj ostavim s rakom naprej. Ne moraš Damir. To ti treba, ja? To je dobro. Tu bomo sipali, Simone. Tu sipamo. Evo. Ajde. Kaj je to teško. Kaj je to? Grožđa, evo. Evo, zatim, daj, patrak se stavimo. Ajde. Tako. Evo, sad ideš opet natrag dole. Ajde. Ako ste me pitali kako se zove ti vrata bi se kupili. Dosta ih je nek nosi. Nek nosi, praktično. Vrab su nekdo rekli, trebaš parati da imaš. Pa nemaš koga boš parao. Tu ti je puta. Sam ti dokalo. Mali bruha dobi. Te navčeni bog me zliči več kak vi. Ajde Matija malo potisni. Ti Matija potisni malo. Daj to malo, zravnaj. Tak, poravnaj, reci kaj. Glej kaj smo grdo napravili. Mario, daj dale. Ja, da budete dol pale. Veš kaj je? Moker je potačić, ne tebe. Sigurno. Pa se treba, ne, to se bude. Je, znaš ti nosio, a kakav tak vozimo. Tam da bo blizu, onda. Kad ti navdališ nekaj. Velike, ja, pa druge firme, ena me Podravka pa... Pa za 7 kuna ga nam kuhalo. Kak je njegovo? Domoče je domoče, ni? Ali pa za 7 kuna... Tak slab tudi ni onda, bi rekla. No, ne vem se. Ja sam gledala cene kapa veto, pa bilo 17, pa 22 i nekada. Negdje sam vidjela da sam bila, mislim, negdje na broju da sam vidjela sada. Cijeno govori sada, mi dala 10 ili tako. To je, je, to je. Ja, da ne poskora. Čekaj, moram vidjeti kada je ja papur. Da papur. Malo sam ja. Mamo, i primi jajca! Evo. Ej, tu ga neka! Ja stolica, a vi skočili. A mi razžario! Tam mi še poklonite, tam mi tu poklonite. Meni dole poklonite. Ja.
Ti znaš kaj su vatrogasci? Kaj oni delaju? Za stol. Kaj? A ja za stol, op. Otušte. A levo vgasio. Tak joj idem. A uvgasio. I što tebi to zbudi, kokot ili mama? Kokot. Neko za koliko dođe. Ljudi da mu stvarno.